lokonyowa. Doho ma pachoka owacho ni nitiere medruok e kwan nyithindo ma irocho ratichgi e gwenge ma Naivasha kod Gilgil, ka wachone ni ipando nyithindogo kendo iterogi e pinje malibamba kama itiyo kodgi marach. Ka nonro wacho ni nitiere buche 150 manie doho motenore gi wachno. Kaka yor kedo gi midhiero ni, doho ma pachoka ogolo chik ni dwe mar 11 dibedo dwe mar tieko yalo buchego ma osebedo e doho kuom kinde moheo higni 10 nikech onge mag bed migepe marango buche nyithindogo. Jang'ad bura ma doho ma Naivasha Juliana Ndegeri owacho ni buchego ng'eny ahinya Naivasha ka moko kuom nyithindogo igolo e pinje machalo Kongo kod Rwanda kendo ikelo Naivasha tok chik. Okwayo jo Kenya man kod buche nyithindo mondo chope doho kosingo ni ibiro yalgi mapiyo. Activities that would lead them to become victims or survivors. And from the lists that we have, unfortunately, the highest number of cases we have are sexual offences matters. And from our records, the sexual offences cases have been on the rise. We have quite a number of challenges when it comes to sexual offences matters. One, for example, when you're dealing with cases that involve incest, family members, in some cases, the cases of incest do not proceed because once family members are involved, this is already a dysfunctional family. And now when you bring in a court case, you are, in the minds of those people who are involved, setting the family even further apart. So they may want to hide the victim to prevent the victim from testifying. Gender-based violence, it is a criminal. It's not supposed to be solved under those kangaroo courts, but through the partnership of all the actors, as the CBOs, the CSOs, the CUCs, at least the community of Naivasha has got a good awareness that has at least tried